What's up mga tol? Say hi to my fans. What's up mga tol? Yan karon tol sa Orban ng among Soki nga salon. Kaya tanaw guys, pagbuhok murag baga na. So need na to magpa haircut karon guys kay next week na inspection sa opisina sa planta. So di pwede tagas buhok na to. So kaya karon guys sa Orban salon guys. So tao guys. So I'm eating my vlog sa guys. So money siya kato last time kato post ko haircut ko last time but then so yeah guys so meeting kay lapay na tinana ko nagbuwata kamintay paabot pa guys sa simbahan guys na limba. So lagi sa baby guys. So ilugay pa din guys. So we're waiting always pati guys. So bye guys, see you next time. Shout out diba sa akong sa sale. Please like and share my YouTube channel. Sayang Feeling Singer. Bye guys.